Salli wa sallim iman ala Ahmada. Salli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashab imam qad wahada wal ali wal ashab imam qad wahada. Salli wa sallim iman ala Ahmada. Salli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashab imam qad wahada wal ali wal ashab imam qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kepatut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Salli wa sallim iman ala Ahmada. Salli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashab imam qad wahada wal ali wal ashab imam qad wahada.